Reka nkwifuza kugira ibihe byiza ndetse unagubwa neza aho ukurikiranye Gicumbi News Online TV kuri YouTube ndetse naho ubana natwe kuri website akadomo Gicumbi News akadomo ca o akadomo ra bakarubuga rwacu rwa internet twizera ko ukomeza kugenda ugira ibihe byiza cyane. Ubwo nawe ubana natwe kuri Facebook, Twitter ndetse na Instagram twizera ko ibintu bikomeza kugenda biba amahoro muri rusange nta kibazo na gito kiba. Hagati aho nitwa Emmanuel Nyonizera Mustafa, ni tariki ya 2 z'ukwezi kwa 9 umwaka 2021. Urumva ko turi kugenda dusatira umusozo w'uyu mwaka 2021 twinjira mu mwaka 2022, nako mukomeza kwinda icyorezo cya COVID-19 kugira ngo ibintu bikomeze kugenda biba amahoro muri rusange nta kibazo na gito kiba. Ikindi kwa subscribe hano kuri YouTube channel, ubane natwe umunsi ku munsi ibiganiro ndetse n'amakuru atandukanye bitambuka hano kuri YouTube ujye ubasha kudukurikirana ibintu bikomeze kugenda biba amahoro. Hanyuma kandi kuri internet naho usura washitse akadomo Gicumbi News akadomo ca o akadomo ra wajya muri Google yawe cyangwa muri Google Chrome, hanyuma ubashe kwadukurikirana naho ku makuru aba yateguwe n'abanyamakuru y'Igicumbi News ariko yanditse ku rubuga rwacu rwa internet, ibintu gakomeza kugenda bimera neza cyane muri rusange nta kibazo na gito kibaye. Hagati aho amakuru ni menshi ari kuvugwa, ariko mu nkuru ziri kuvugwa uyu munsi ugiye kugarukaho cyane ni inkuru yakababaraho umuraperi Jay Polly. Uyu muhanzi amaze kuba yitaba Imana, akaba ari inkuru yakababaro rwose yabyutse ivugwa muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi wa 4 w'icyumweru, aho umuraperi Tuyishime Joshua uzwi nka Jay Polly yitabye Imana azize uburwayi. Rwose akaba ari inkuru ibabaje cyane. Amakuru agiye kujya kuri Gicumbi News ava ko uyu muhanzi Jay Polly bivuga ko yaragwari mu bitaro bya Muhima, aho uyu mugabo rwose yari yaragiye muri gereza ariko aza kubarwara nyine ararimba, nyuma ajyanwa kwa muganga hari naho yaje kuba yitabira Imana. Urumva ko ni ibintu bibabaje cyane aho uyu mugabo yari afugiye muri gereza y'Amageragere. Muri rusange Jay Polly akaba urugendo rwe rwarangiye kuri uyu munsi wa 4. Urumva ko ntabwo tuzongera kumva ijwi rya Jay Polly ukundi kereka kumukurikirana mu bihangano, naho ubundi yamaze kuba yitaba Imana. Amakuru avuga ko uyu muhanzi Jay Polly yari amaze iminsi afungiye muri gereza y'Amageragere aho yashinjwaga ibyaha byo gukoresha ibiyobyabwenge, aho ndetse yari afunganywe na murumuna witwa Iyamuremye Clement ndetse n'uwitwa Shemusa Mutabonwa, uyu nawe bakaba bari bafunganwe ndetse n'uwitwa Hatunga Fideli. Urumva ko rero uyu mugabo akomoka mu gihugu cya Tanzania, akaba ari gucyo ibintu byari bimeze kuri uyu mugabo Jay Polly, aho urubanza rwabo rwari rwarimuriye ku itariki ya 2 Ukuboza 2021, akaba ari bwari kuzasomerwa muri rusange kugira ngo agire icyo akorerwa niba yakomeza gufungwa ku byaha yaregwaga. Ariko urumva ko Jay Polly yamaze kuba yitaba Imana. Muri rusange yari inkuru ibabaje, n'agahinda gakomeye cyane ku bahanzi batandukanye hano iwacu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'abandi batandukanye hirya no hino, ku butumwa bwagiye butambuka ku basitari bagiye batandukanye bari kugenda bagaragaza agahinda kabo bahateye no kuba uyu muhanzi Jay Polly yitabye Imana. Ukabona ko ni ibintu bibabaje kabisa kuri uyu muhanzi Jay Polly. Twavuga tuti Imana imuhiguruko ridashira, niko bigenda, yajyamye ukuboko kw'abagabo ariko nta kundi byagenda kabisa. Urumva birababaje cyane pe, birababaje kandi biteye n'agahinda kuko uyu muhanzi Jay Polly wagiye umenyekana mu ndirimbo zigiye zitandukanye harimo yitwa Umusaraba Joshua. Nimwe mu ndirimbo yagica ibintu cyane, ukabona n'umuhanzi wagendaga agaragaza ubutumwa bwiza mu ndirimbo ze ndetse n'imihangano bye, yewe abanje akavuga ati yari umugabo ukomeye cyane mu njyana ya rap. Ubwo nk'abajyanye n'imikino, abantu bakunda ibintu by'imikino, umuhanzi Jay Polly indirimbo yitwa Umukino Nyawo, iyi ndirimbo uyu muhanzi Jay Polly akaba yirimo rwose. Urumva ko numwe mu bahanzi bagiye bandika amateka no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko ubwo ngubwo urumva ko yamaze kuba yitaba Imana. Akaba ari gutyo ibintu byagenze muri rusange. Ubwo twavuga tuti nta kundi byagenda, kandi n'abagize umuryango bakomeze kugenda bihangana. Ubwo byinshi ku rupfu rw'uyu mugabo Jay Polly, hese gushyingurwa bimeze bite, turaza kugenda tubikurikirana natwe nka Gicumbi News, tukazagenda tubatangariza uko amakuru tuzagenda tuyamenya. Ikindi ukeneye kusuba wasomeye inkuru usimbukira kuri website akadomo Gicumbi News akadomo ca o akadomo ra kuri internet. Uri inkuru nawe iriho neza cyane, ibintu bikomeza kugenda ubona ese Jay Polly yari muntu ki, ndetse tukaba tugiye no kubategurira amateka kuri uyu muhanzi Jay Polly. Akari gucyo ibintu byaje kwa bigenda kuri uyu mugabo rero waje kuba uryamira akaboko k'abagabo. Ubwo twavuga tuti Imana imuhe iruhuko ridashira. Akari gucyo ibintu byari bimeze.
ku muhanzi Jay Polly. Hanyuma tuva kuri Jay Polly, hanyuma duhite twerekeza mu ntara y'amajyepfo ashira uburengerazuba mu karere ka Ngororero, naho ibintu ntibyoroshye na gato, ngo umugabo wari waragerageje kwiyahura kuri ubu ngubu yamaze kwitaba Imana. Akaba nawe ari imwe mu nkuru nagiye mbona yakomeje kugenda nayo yibazwaho n'abatari bake. Aho umugabo witwa Pose Kwizera imyaka 38 utuye mu kagari ka Rususa mu murenge wa Ngororero mu karere ka Ngororero hari mu ntara y'Iburengerazuba yitabye Imana kuri iyi tariki ya mbere Nzeri 2021 mu bitaro bya Muhororo, nyuma y'iminsi uyu mugabo agerageje kwiyahura. Kariko gahunda nawo zimeze, aho Kwizera yitabye Imana nyuma y'iminsi 2 ari mu bitaro, aho uyu mugabo nyine yawe yari yagerageje gushaka kwiyahura ndetse anitera icyuma mu ijosi. Urumva ni umugabo yashatse kwiyahura yitera icyuma mu ijosi, hanyuma andi makuru akavuga ko yaranyweye n'imiti biza kuba ro bimuviramo kwiyahura, ariko ntiyitaba Imana. Yaje kujyanwa ku bitaro rero uyu mugabo nawe, hanyuma ariko mu ijoro ryo ku itariki ya mbere Nzeri 2021 uyu mugabo yaje kuba yitaba Imana kari mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu w'icyumweru, akari ku munsi w'ejo hashize nibwo uyu Kwizera Pose yaje kuba yitaba Imana. Aho uyu mugabo kandi amakuru avuga ko yari yanagerageje kubagira gutya yica umugore witwa Tuyishime mu ijoro ryo ku itariki ya 31 Kanama 2021, aho yamukashije ijosi. Urumva hanyuma amukatisha icyuma nawe ahita yitera icyuma, ariko bombi bahise bapfa. Ariko uyu mugabo yapfuye nyuma yuko umugore we yari yitabye Imana kimara kumutera icyuma. Kumva ni ibintu bibabaje kabisa. Hanyuma kandi amakuru avuga ko uyu Kwiza akomeje kuremba kugeza ubwo ananirwa guhumeka neza, ari nako byaje kuba bimuviramo kwitaba Imana. Urumva ko uyu nawe ibyo ntago byoroshye kabisa. Hanyuma kandi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ngororero akaba witwa Mugisha Daniel, akaba yemeye ikinyamakuru Kigali Today ko kugeza amagingo aya ataramenyekana niba uyu mugabo yishwe n'igikomere cyangwa wenda yari imiti bivuga ko yaba yaranyoye ikamuviramo kwitaba Imana. Ukumva ko ni ibintu yabaje, kandi amakuru avuga ko Tuyishime yari yasuye Kwizera hakiri kare, hanyuma nko mu masaha ya saa 3 z'ijoro, ariko nibwo uyu mugabo yaje kugira gutya ahita amwica. Urumva ko ni ibintu yabaje kabisa kuri uyu mugabo nawe. None se wa mugabo we, ubwo nawe tuvuye ngo Imana iguruko ridashirara koko urumva ni ibintu bitumvikana, kuko ntabwo wenda n'iki kinyamakuru Kigali Today dukesha inkuru kigaragaza niba koko uyu mugabo arafitanye amakimbirane n'uyu mugore, wenda tukavuga ko ari cyo cyaba cyarabiteye kigatuma uyu mugabo yica umugore we. Ariko ukumva ko nyine kenshi na kenshi usanga ibintu by'amakimbirane aricyo kikunda kugaragara cyane, kigatuma abantu bicana, ukumva abandi biyahuye. Gusa twavuga ko uyu mugabo ntabwo ari igikorwa cy'ubugabo yakoze, kwica umugore wawe warangiza nawe ukitera icyuma. Gusa kurande rumwe wakabaye warakiteye ukagenda, ariko ntujye kwica uyu mugore wawe. Ukumva ko ni ibintu bibabaje kabisa kuri uyu mugabo. Ubwo twavuga tuti nta kundi byagenda rero hari mu karere ka Ngororero mu ntara y'Iburengerazuba, aho uyu mugabo rwose agize gutya akaba yitabye Imana nawe nyuma yo kwica umugore nta minsi 2 ishize. Urumva ko ni ibintu bibabaje muri rusange. Ari nako mbashimira cyane, nizera ko dukomeza kugenda tubana kuri Gicumbi News Online TV ndetse no kuri Gicumbi News /raba. Ubwo uyu munsi nari nakoze mu nkuru zibabaje gusa muri rusange akayigucyo rero gahunda zari zimeze. Ikindi kandi sura Gicumbi News /raba, wibuka no kuba dukurikirana kuri Facebook live ndetse no kuri Instagram. Aho ngaho ushaka kugenda udukurikirana ibintu yakomeza kugenda biba amahoro neza cyane, nta kibazo na gito kibayeho. Bizimana zizakomeza gukontrola gahunda za Gicumbi News, twizera ko nakomeza kugenda agubwa neza cyane. Nabonye mu byemezo by'inama minisitiri bavuze bati noneho gutaha batwongeye indi saha cyane ku bantu bari mu cyaro ni saa 3 z'ijoro. Hanyuma abantu bari mu mujyi wa Kigali ibikorwa byemeye gufunga ku isaha 4 z'ijoro. Urumva ko nabyo ni ibintu byiza cyane kabisa. Dukomeze twinde COVID-19, dukomeze dusenyira hamwe umugozi umwe twinde iki cyorezo, kuko n'amagara aseseka ntayorwa. Ibintu bikomeze kugenda biba amahoro muri rusange. Mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kubana natwe hano kuri Gicumbi News Online TV kuri YouTube. Ikindi mugakora subscribe
subscribe ahantu hari umutuku nukiriko kabona habaye umukara urizera ko uzatubana umunsi ku munsi ibintu komeze kugenda biba neza cyane mu kanya gato turagaruka nande makuru tugenda tubategura ari kugenda avugwa hirya no hino yaba hano kuri YouTube ndetse no kuri internet mukomeze kugenda mugira ibihe byiza nitwa Emmanuel Niyonizera Mustafa ndakomeza kubigirira ni amahoro